potrazi za svojim počecima, Perica Jokić nekoliko dana boravio je u Beogradu. Tamo se susreo sa prijateljima koji su svojevremeno u većoj mjeri odredili njegov umjetnički put, bar kada je riječ o humoru i satiri. Ali pođimo redom. Vratit ćemo se u 1984. i prva ozbiljnija Jokićeva interesovanja, a ona su vezana za crtanje, odnosno grafiku. Vješta ruka Perice Jokića gotovo savršeno barata olovkom u stvaranju portreta, kojih je iz dana u dan sve više. Ubrzo prelazi na tuš, ali se ne udaljava od portreta. Sada ih je već puna fascikla. Još neko vrijeme Perica koristi tuš, a onda prelazi na flomastere. Olovka, tuš, flomasteri, birao sam tehnike koje ne zahtijevaju posebne pripreme. Tokom 1986. i narednih nekoliko godina Perica se posvećuje pointilizmu u crtanju tačkicama. Od tačkica ispisivanih flomasterima nastajali su portreti u granicama hiperrealizma. Za jedan ovakav portret A3 formata trebalo je napraviti, kaže Jokić, između 700.000 i milion tačkica. Uz gotovo mjesec dana rada, reprezentativne slike istog perioda mogle su da se vide na zajedničkoj izložbi Beranci Beranama, priređenoj 1991. Ujedno, ovom izložbom Perica stavlja tačku na pointilizam, ali onu posljednju tačku. 10 godina kasnije vraća se ovoj tehnici da bi uradio samo jednu sliku, portret svoga sina Mihajla. Ali vratimo se na 1986. U avgustu 1986. zapisao sam prvi aforizam. Odmah je našao svoje mjesto na talasima Radio Beograda. Sve je moglo da se desi, ali nedjeljom od 12 do 14 sati Perica je bio pored svog radioprijemnika. Uz drugi program Radio Beograda i emisiju Tačno u podne, koju je uređivao i vodio Milovan Ilić Minimax. Tačno u podne ili Tup Tup bila je emisija za biranu publiku. Samo rijetki Ivangrađani, odnosno Beranci, imali su tu sreću da se druže sa Minimaxovom emisijom. I to u Beogradu kao studenti. Moji studentski dani 80. godine u Beogradu bili su vezani za studentsku sobu i gdje nije bilo TV-a i slušanje radija. Jutro smo počinjali sa Dobro jutro Beograda Duška Radovića i njegovim aforizmima, a na jezu smo slušali Tačno u podne, Tup Tup, Milovanja Ilića Minimaxa. U toj emisiji zapaženo mjesto je imao i naš sugrađanin, moj sugrađanin tada ga nisam poznavao, Perica Jokić, sa svojim aforizmima, što je mene u dalekom tada Beogradu i tim studentskim danima pričinjavalo veliko zadovoljstvo. Njegove aforizmi su mi i danas prisutni kod mene i u mojoj glavi, a kasnije sam Pericu upoznao, poklonio mi je knjigu i ponovo iščitavam tu knjigu. Kao student Beogradskog univerziteta 90. godina imao sam tu čast i privilegiju da vrlo često slušam radio emisiju Tup Tup i da u toj emisiji vrlo često čujem aforizme našeg sugrađanina Perice Jokića, kojeg nisam znao, ali svaki njegov aforizam je za mene bio jedan poseban doživljaj i jedan poseban kontakt sa mojim rodnim krajem. Tek mnogo godina kasnije, kada sam se vratio u Berane, kada sam počeo da radim, imao sam i to zadovoljstvo da ga lično upoznam i da mi onda ti aforizmi budu malo još i bliži i malo još draži nego tada tih trenutaka kada su mi značili mnogo kao jedan, eto, da kažem, blizak kontakt sa krajem iz kog sam došao da studiram u Beogradu. Iz nedjelje u nedjelju, preko drugog programa Radio Beograda, Jokić promoviše svoje aforizme, koje zatim sakuplja razmišljajući da ih jednoga dana stavi u korice knjige. Nekoliko godina kasnije, kvota od oko 270 aforizama bila je spremna za štampanje. Knjiga iz štampe izlazi na Peričin rođendan 11. aprila 1996. A recenzije za Jokićev književni prvijenac pišu Milovan Ilić Minimax i Bora Đorđević. Meni je drago kada neko od Vasojevića uspe van samog plemena
I sam sam dalekim poreklom Vasojević, to dokazuje i ova tetovaža Vasojevićka slava Sveti Aranđeo. Pogotovo mi je drago što je Perica uspeo pre nekih 15 godina. Sreli smo se Perica i ja i imao sam tu čast da mu radim recenziju za prvu knjigu Pametniji popušta i tom prilikom napisao sam, ne preterano pametno, mnogi su rekli Jokić peri, Peru ćuti i ne seri, a ja mislim po pitanju Pere da treba da nastavi dalje da sere. Naravno, ne radi se o sranju, radi se o kvalitetnim aforizmima koji su izuzetno teška književna forma, a sranje je ono što nas okružuje i u čemu živimo. Jokić je iskoristio još jedan talenat pa je knjigu obogatio svojim karikaturama iz zbirke Jugoslavija u 100 poza. Za knjigu Perica uzima samo aforizme koji su prošli strogi kriterijum radio emisije Tačno u podne, kao i ekspres politike i Hupera sa kojima tada takođe sarađuje. Godinama sam uređivao humorističku rubriku Politici ekspres. Izlazile svakoga dana i svakog dana na moj sto stizalo je mnogo koverata iz cele onda velike Jugoslavije. Jednog dana, kao da mi je nešto govorilo, baš sam se nešto zakačio za jednu malu dopisnicu koja je stigla iz Berana. Tada se to mesto zvalo Ivangrad. Potpisan je bio Perica Jokić, za mene nepoznato ime, ali sa 5 vrlo, vrlo dobrih aforizama. I od tada je počela saradnja. Perica Jokić on je doduše bio skroman, nije se mnogo nametao, nije mnogo ni slao, sam je sebi bio cenzura. Po 3-4 aforizma je slao, uvek je bilo objavljeno više od pola. Nastavili smo saradnju u Huperu, gde je Perica takođe bio redovan saradnik. To je bilo ovako, kako da kažem, saradnja. Nismo se ni upoznali i bio je vrlo prijatan trenutak kad je Perica došao u redakciju Hupera, gde smo vrlo brzo uspostavili jedno i prijateljstvo, i kolegijalnost, i drugarstvo. Slikali se zajedno. Bilo mi je posebno zadovoljstvo i da budem recenzent jedne njegove knjige, a njih nije malo, već ih ima 5. Takođe, pošto sam ja bio stalni saradnik Minimaxa gotovo svim emisijama, a Perica i tu imao svojih blistavih trenutaka, tako da smo i po tom pitanju sarađivali. Pričam sada o saradnji u listovima kojih nažalost više nema, ali evo siguran sam da će Perica da nastavi saradnju i već smo se čak i dogovorili da njegovi aforizmi ponovo nađu mesta u beogradskoj štampi. List Enigmatika koju objavljuje Politika već je spremna za nove Pericine aforizme i bit će mi velika čast i zadovoljstvo da ih što pre vidim. Knjiga Pametniji popušta Perici donosi propusnicu za učešće na tada jedinstvenoj manifestaciji Dani humora i satire koja se održavala u Pljevljima. Na ovoj smotri aforističara Srbije, Crne Gore i okruženja Perica biva zapažen i dobija poziv za saradnju u Ošišanom ježu, vodećem jugoslovenskom listu za humor i satiru. U listu koji je izlazio 75 godina i još uvijek izlazi, a zove se Ošišani jež, bilo je mnogo saradnika koji su dolazili iz Crne Gore, svoje mesto među njima. Sigurno da ima i Perica Jokić, naš prijatelj i saradnik iz Berana. Njegovi aforizmi koji su objavljeni u ježu, samim tim što su objavljeni, objavljeni u listu koji je uvijek imao kriterijume i veoma stroge kriterijume za objavljivanje priloga, samim tim to je potvrda da je on veoma talentovan i da je imao i svoj ugao posmatranja i svoju originalnost i da je zadovoljavao sve ono što je potrebno da bi neko mogao da objavi na stranicama lista Ošišani jež, koji je uvek bio iznad ili bio uvek manji po prostoru od onoga što je bio u kulturi, u novinarstvu, u medijima,
s ovih prostora. Ljudi poput Perice Jokića uvek imaju mesta u Ošanom ježu i nije stvar u tome da će za njih biti mesta dok je Ošanog ježa, nego će Ošanog ježa biti dok je njih. Zavidni nivo ošišanog ježa bio je dobra preporuka i drugim časopisima, ali i elektronskim medijima, da u svoj sadržaj uvrste britke aforizme Perice Jokića. Tako će se sada njegovi aforizmi naći, pored ostalog, u potpisu, Golaću, zborniku aforističara, antologiji Ko je ko u našem humoru, satiri i karikaturi, priređivača Milovana Vržine, zborniku prvog festivala aforističara Jugoslavije, kao i antologiji svjetskog aforizma, koje je sačinio Ljubiša Mihajlović. A tu je i zbirka studentskih radova iz istog korijena, u kojoj je objavljeno nekoliko Jokićevih humoreski. Zanimljivo je da je Golać, list humorista Srbije, zbog sve učestalijeg pojavljivanja Perice Jokića, dopunio podnaslov u list humorista Srbije i Crne Gore, stajalo je u objašnjenju urednika. Aforizmi Perice Jokića često su citirani na radiju Berane, radiju Gornji Milanovac, u emisiji Pager, kao i na radiju Korona iz Prištine. Za vreme studija u Prištini radio sam na radio Koroni kao tonsko-tehnički realizator programa. I u to vrijeme do nas su došle 2 knjige Perice Jokića, Pametniji popušta i Ti si moja genije. Iz njih smo svako jutro iščitavali jutarnje programu aforizme. Čak i Perica bio i gost našeg noćnog programa putem telefona. Perica je moj dugogodišnji poznanik i prijatelj i prije nego što smo se sreli i upoznali, čuo sam za njega. Pisao je Radio Beogradu neke stvari, zabavne, aforizme na samo njemu svojstven način. Tada sam mislio da je Perica neki stari dokovni čovjek koji sjedi i osmišlja rečenice koje će nas nasmijati. Onda smo se sreli, upoznali, krenula je saradnja. Perica je kod nas na radiju Berane uradio nekoliko sjajnih emisija, Usijene glave. Ta emisija je rađena po uzoru na Minimaxov Tup Tup. On je i tada i sada ostao apsolutno isti čovjek, zabavan u društvu i omiljen lik. Uporedo sa aforizmima, Perica piše stilski neobičnu književnu tvorevinu i dalje ostajući vjeran humoru i satiri. Radi se o romanu u baladi pod naslovom Ti si moj genije. Satirična priča zamišljena kao interplanetarna ljubav između kosmosa i Zemlje, ali kroz žrtvu jedne plavuše. Ti si moj genije je moderna poema o vjekovnom odnosu muškarca i žene kroz Jokićevu ljubav prema igri i zavitlavanju. Piše o knjizi Duško Petrović, direktor Ošišanog ježa, u istom časopisu. Recenziju za ovu knjigu, Jokićevu drugu po redu, piše Matija Bećković. Pre 14 godina u Pljevljima na festivalu humora i satire Vuko Bezarević ja sam sreo i Pericu Jokića. Prvi put sam ga video i prvi put od njega čuo da on piše aforizme i pesme. I onda me je zamolio da ako bih mogao napišem recenziju za njegovu poemu koja je imala jedan originalan naslov Ti si moj genije. Perica je bio mlad, lak, lep dečko i u godinama kada svi pišu pesme, pogotovo ljubavne. Ali kada sam dobio njegovu poemu, ja sam bio prijatno iznenađen. To je bilo mnogo više od onoga što sam ja očekivao. U njegovoj poemi nije bilo ništa početničko, a bilo je toliko toga pesničkog. I činilo mi se da kojim god putem krene da će stići do nekog važnog cilja. To je bilo neko vreme kad su počeli da pišu recenzije ljudi koji dotad recenzije nisu pisali. Naime, u ono vreme koje zovemo jednopartijskim, recenzije su pisali poverljivi ljudi koji su trebali da nekako garantuju izdavaču da u nekoj knjizi nema ništa i da je može slobodno objaviti. A
posle propasti cele te ideologije, recenzije su preživjeli, jer sad su ih pisali neki drugi ljudi, a svrha je bila da izdavač vidi da u knjizi ima nešto. Ne znači da nema ništa pa da može slobodno da objavi, nego da ima nešto i da ima razloga da knjigu štampa. Tako i tih mojih nekoliko reči na bandaroli, Peričine poeme, bilo štampano i poema je uskoro objavljena. Dok je pisao poemu, baladu ili ti priču o jednoj plavuši, Perica je, kaže, u jednom trenutku jasno čuo pjesmu Venerin breg grupe Bulevar. Tekst je kasnije štampao na koricama knjige jer je vjerovao da se radi o istoj osobi u svim njenim izdanjima. Evo imam u ruci knjigu Perice Jokića koji mi se čak slaže uz košulju. I mislim da treba svakako podržati svako umetničko delo, svaki umni napor koji se bavi fenomenom plavuša na ovoj planeti. I ono što me posebno šokiralo, da se Perica setio jedne pesme koju sam ja otpevao pre skoro 30 godina i koja se zvala Venerin breg, i da je nisam video na koricama ove knjige, ja ne verujem da bi se setio ikada. Mogao bih da stojim pred streljačkim strojem i ne bi uspeo da se prisetim teksta te pesme, niti da sam je ikad snimio. Međutim, ona postoji u repertoaru grupe Bulevar u kojoj sam bio tada, te davne 81. 82. godine. I verovatno je Perica u pravu, da ona se bavi jednom takvom ženom, kakvom se i on bavi ovdje. Da je Jokić svestran u pisanju potvrđuje njegova treća knjiga. Ovaj put Perica se predstavlja dramom Doručak zajmu. Veoma efektnu naslovnu stranu, kao i za knjigu Ti si moj genije, radi Jokićev prijatelj i kolega sa fakulteta Mirko Vuković. Recenziju za ovu knjigu piše proslavljeni jugoslovenski dramski pisac Gordan Mihić. Pravo je zadovoljstvo kada čitalac, a u mom slučaju i pisac, dobije u ruke knjigu koja ga iznenadi zbog toga što ne potiče iz krugova koji su već osvedočeni u prestoničkim klubovima i centrima u kojima se stvara javno mnjenje o knjigama, o piscima, o dometima. Perica dolazi iz Berana, napisao je nekoliko knjiga i svaka od njegovih knjiga nosi u sebi jedan izuzetno autentični svet. On je jednostavno želeo ponekad da napiše i dramu koja bi se filmovala ili koja bi doživjela svoje izvođenje na televiziji, ali pošto je produkcija kod nas takva kakva jeste, on je izdao knjige u kojima je sačuvan jedan njegov zaista fantastični svet u kojima se junaci pokušavaju da iskobeljaju iz svog turobnog i nesvjesnog života, sećajući se nekih srećnih dana, pokušavajući da ponovo dostignu nešto što je u njihovom životu bila sreća i ljubav. U tome svemu nema ni traga nečega što je uobičajeno, što podleže određenim klišejima kad se prave takve priče. Sve to nosi jedan lep, svež dah autentičnosti i veoma lepog talenta pisca. Verujem da će Perica nastaviti da se bavi i pored svih prepreka i teškoća kojima je ne samo on, nego mnogo pisaca izloženo danas u ovom strašnom svetu u kome je novac sve i svja, da neće napustiti svet književnosti, svet filma i televizije i da će nastaviti da piše knjige koje ga predstavljaju u najboljem mogućem svetlu. Poslije 2 godine Perica Jokić objavljuje svoju drugu dramu za koju na konkursu za dramski tekst koji raspisuje Televizija Crne Gore između 146 radova osvaja 3., odnosno otkupnu nagradu.
Recenzije za ovu knjigu za dramu Lift pisali su Momo Kapor i ponovo Matija Bećković. Momo Kapor u svojoj recenziji između ostalog piše: satiričar i dramski pisac, ovaj mladi čovek iz Berana, stvorio je lift kojim će se i bez oblakodera kroz neku nevidljivu kulu podići sam do zvezda, baš kao što se čuveni baron Minhausen izvukao sam iz blata, vukući se za sopstveni perčin. Jemu na tom putovanju želim samo jedno, kaže Kapor, da pre nego što poleti pritisne najviše dugme na liftu, ono na kome piše nebo. Drugi recenzent ove knjige, Matija Bećković, o Perici govori samo pohvalno, još uvijek se sjećajući poeme Ti si moj genije. Posle nekoliko godina Perica je opet došao, ali ovoga puta sa dramom koja se zvala Lift. A likovi su bili Šarlota, Martin i neka druga strana imena, a valjda Lift je bio jedini tajna u Peričinoj drami, drugih liftova u Beranama tada nije bilo. On je došao da potraži podršku od Mome Kapora i od mene i mi smo se brzo sporazumeli, brzo pročitali i lako preporučili njegovu dramu. I evo sada, posle tolikih godina, u ovoj nedelji kad je preminuo Momo Kapor i koji bi sigurno učestvovao u ovoj emisiji i vrlo rado nešto rekao o Perici, koji je tako jedan dečko koji ima taj deminutiv u svom imenu, znači nije Petar zvani Stena, nego je Perica, što bi bilo Kamenčić, ali ipak kremen kamen. Tehničko uređenje ove, kao i prethodne dvije Jokićeve knjige, osmislio je Boško Labović, dok se za izgled pete knjige pobrinuo Damir Pajić. Peta Jokićeva knjiga nosi naslov Tačno u podne i predstavlja svojevrsnu antologiju radio aforizama. Omaž istoimenoj radioemisiji o kojoj smo već govorili, a u kojoj je Perica prvih 8 godina bio jedini saradnik koji dolazi iz Crne Gore. Ovo je knjiga Perice Jokića iz Berana Tačno u podne. Moje ime je Veljko Žujović. Ja sam 26 godina bio saradnik Milovana Ilića Minimaxa i radio emisiju Tačno u podne. Tako sam i upoznao Pericu Jokića na taj način što sam primao njegovu poštu koju on redovno slao svake nedelje, davao Minimaxu da odabere njegove aforizme. A evo ovdje ću vam sad prikazati, ovo su Perica Jokić kad je bio mlad i Milovan Ilić Minimax. Sljedeća slika prikazuje jedno druženje u Radio Beogradu koje smo organizovali kada smo sakupili neke od najvernijih saradnika Tup Tupa u klubu Radio Beograda da se upoznaju, razmene mišljenja i žaoke. Perica Jokić inače poznat kao pisac aforizama i takav je ostao do današnjeg dana. Naša saradnja je bila fantastična. Perica Jokić nam je pisao stalno iz Berana i slao ono o čemu mi nismo ni mogli da sanjamo da postoji u Crnoj Gori. Nadam se da je danas tako Perica vispren i duhovit i da će naslediti onu liniju koju je Minimax započeo pišući svoje aforizme. U knjizi koja predstavlja suvenir emisije Tačno u podne zastupljeni su aforističari iz cijele ondašnje Jugoslavije, njih blizu 100. Knjiga obuhvata posljednjih 10 godina ove emisije, period kada je u preko 500 emisija bio zastupljen i Perica sa svojim aforizmima. Pored Minimaxa i Dejana Patakovića, recenziju za ovu knjigu piše istaknuti rock kritičar Petar Popović. On se pojavljuje i u knjizi Ti si moj genije, gdje je dato tumačenje jedne njegove čuvene misli. Ja sam jedanput u ovom mom dugačkom životu bio počastvovan što je Perica Jokić u svojoj knjizi Ti si moj genije
citirao jednu moju misao da više nikad neće biti isto, a ta misao je vezana za koncert i fenomen Hajdučke česme iz 1977. A zapravo naše poznanstvo posebno datira još pre koncerta kod Hajdučke česme, jer Perica je bio jedan od onih neumornih i vrednih i dragocenih saradnika emisije Tačno u podne. Mi smo se upoznali tek u drugoj polovini 90-ih, zahvaljujući onom istorijskom sklopu demonstracija 96. na 97. I onda sam imao privilegiju da napišem nekoliko rečenica za njegovu knjigu Tačno u podne. Koliko znam, pokojni Mića Ilić je bio jako ponosan na tu ideju i realizaciju ideje da neko skupi svoja saradnička iskustva i da podsjeti ljude na jedan period iz 70. godina kada je Milovan Ilić sa svojim saradnicima bio gospodar radio talasa u zajedničkoj zemlji, a to je tada bila Jugoslavija. I lepo je što se još čuvaju inicijative, što postoje inicijative i čuvaju se neka vremena na način na koji to čini Perica Jokić kroz svoj rad, kroz svoje knjige i kroz drame, i divno je što on od svega toga i dan danas ne odustaje. Pored 5 knjiga koje je objavio, Perica se pojavljuje kao urednik humorističke strane u časopisima Potpis, Naši dani i Beranske novine. Zajedno sa berancima Mirkom Vukovićem i Aleksandrom Armušem pokreće Đetić, list namijenjen učenicima osnovnih škola. A pisao je i kritičke osvrte u nedjeljnicima TV Novosti i Radio TV Revija. Toliko o Perici Jokiću u najkraćim crtama. Da kažemo još i to da on ovih dana završava 3. dio dramske trilogije pod zajedničkim nazivom Dame biraju. A o njegovom romanu, koji je spreman za štampanje, a sastoji se od 85 telefonskih razgovora, nekom drugom prilikom. Nadamo se da je i ono o čemu je bilo riječ u ovoj emisiji, kada je u pitanju naš kolega Perica Jokić, bio dovoljan razlog da ga predstavimo u Beranskoj hronici.